Golovers Timnas U20 Indonesia belum berhasil meraih kemenangan dan mencetak gol di dua laga turnamen mini U20 Challenge Series. Penyerang naturalisasi Jens Raven yang sudah pulih dari cedera berharap bisa dimainkan full saat melawan India. Timnas U20 Indonesia telah melakoni dua laga di mini turnamen internasional bertajuk U20 Challenge Series. Hasilnya dalam dua laga melawan Yordania dan Suriah, Timnas Garuda Nusantara gagal meraih kemenangan. Bahkan, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan belum bisa mencetak satu gol pun. Striker naturalisasi asal Belanda, Jens Raven, yang diharapkan menjadi tumpuan lini serang, masih belum 100% sembuh dari cedera. Ia bahkan tidak dimainkan saat Timnas Indonesia melawan Yordania, dan hanya bermain di 20 menit terakhir kala jumpa Suriah. Still not where I need to be, but we're in a good way, and I think with a few more days, I think today was 20 minutes. I really felt myself very good. I feel more fit than the last days, so that's why I also played today. So it's getting better and better, and for the game against India, I hope to play more minutes. Will you play 90 minutes in the next game against India? 90? No, maybe not 19. I hope 45 minutes. That would be nice. Timnas U20 Indonesia menjadikan mini turnamen ini sebagai ajang uji coba dan pemanasan sebelum turun di Piala Asia U20 di Cina Februari mendatang. Untuk itu, pelatih Indra Syafri tidak memasang target tinggi dalam turnamen yang diikuti Yordania, Suriah, dan India. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.